Nkuko nari nabigusezeranyije hari ingingo y'ingenzi cyane dukwiye kugarukaho kuri izi mpinduka Perezida Kagame yakoze muri Goverinoma y'u Rwanda. Abo yashize mu nshingano cyangwa se yahaye imirimo bamwe na bamwe nabakubwiye. Ingingo ya mbere twahereyeho n'ubundi ni ingingo ikugaragariza imirimo abarimo Lieutenant General Retired Karake na Major General Bayingana bahawe, sibo gusa n'ubundi babarizwa mu rwego rw'ingabo z'u Rwanda bahawe imirimo kandi ikomeye cyane, kuko harimo n'abandi batandukanye. Urugero ni nka Colonel Retired Ruhunga Genati wagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Polonye, naho Major General Bayingana Emmanuel we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Israel, naho Karake we yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa. Iyi mirimo rero mu by'ukuri yatunguye benshi cyane, kuko nka Karake yaramaze igihe kirekire cyane atavugwa mu itangazamakuru, yaramaze igihe atagaragara cyane kuri liste y'abahawe imirimo mishya. Muri make byagaragaraga yuko nta yindi mirimo cyangwa se nta zindi nshingano azigera ahabwa mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se mu zindi nzego za leta. Ariko siko bimeze. Perezida Kagame n'ubundi mu ijoro rya kera ryo ku itariki ya 10 Kamena 2026 mu yahaye imirimo General Karake yararimo, kandi urumva inshingano yahawe zo kuba ambasaderi w'u Rwanda mu Bushinwa ni inshingano zitoroshye habe namba. Rero ingingo y'ingenzi cyane ngira ngo n'ubundi tugarukeho nkuko nari nabigusezeranyije, ni ingingo ikugaragariza ingingo ku yindi kubyo ukwiye kumenya ku maraso mashya yinjiye muri Goverinoma y'u Rwanda. Nubwo Perezida Kagame yahaye inshingano abo twari dusanzwe tuzi, yaba ababarizwa mu ngabo z'u Rwanda yewe n'ababaye mu ngabo z'u Rwanda, harimo n'abandi batigeze bakora imirimo n'imwe yaba iyizwi cyangwa se iyitazwi muri Goverinoma y'u Rwanda, cyangwa se muri make ni amaraso mashya muri Goverinoma y'u Rwanda. N'abasore bakiri bato binje n'ubundi muri Goverinoma y'u Rwanda, hari benshi rero batigeze babamenyaho iby'ingenzi. Ndagira ngo rero iyi ngingo ariyo n'ubundi tugarukeho, ngusobanurire ingingo ku yindi kubyo wamenya n'ubundi kuri amaraso mashya yinjiye muri Goverinoma y'u Rwanda ni bantu ki n'ibindi bitandukanye. Ndagira ngo rwose tubigarukeho mu buryo burambuye, nkwibutsa gukora kuri subscribe ni buri mushano kugira ngo inkuru n'amakuru mashya byizewe bijye bikugeraho ku gihe mu buryo bukoroheye cyane. Nkuko n'ubundi nabikubwiye mu ijoro ryakeye ryo kuwa 10 Kamena 2026, Perezida nibwo yakoze impinduka muri ministeri eshatu icyarimwe zisiga hose hinjijwemo amaraso mashya. Abagizwe abaminisitiri bamwe bari basanzwe muri Goverinoma, abandi ni bashya. Nka mu Rwanda Shakadamiye wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo ni mushya, mu gihe Kajangwe wahawe kuyobora Minicom ayiziho byinshi nubwo atabarizwaga muri Goverinoma. Minisiteri y'ibikorwa remezo ni imwe mu zimaze iminsi zigarukaho cyane, by'umwihariko havugwa imishinga irimo imihanda, ingomero n'inyubako zadindiye bituma leta ihomba akayabo. Iyi minisiteri yakozwemo impinduka zikomeye kuko mu baminisitiri bashya bashizweho harimo batatu yihariye. Mu Rwanda Shakadamiye wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo kuva muri 2025, yari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwubatsi yashinzwe cyitwa Preferred Contractors Limited. Mbere yo kukijyamo kuva 2024 kugeza 2025 yabaye umuyobozi mukuru wa Ultimate Developers Limited, izwi cyane mu bikorwa byo kubaka inyubako zo guturamo. Mu Rwanda Shyaka kandi yakoreye ibigo bitandukanye birimo Rio Contractors Limited na Local Construction Limited. Yakoze kandi muri Simirwa PPC, Gasabo 3D Design Limited no muri Century Engineering Contractors, kandi hose agenda agaragaza ubumenyi buhambaye mu gucunga imishinga n'imiyoborere ihanitse mu mishinga ikomeye. Damiye mu Rwanda Shyaka ni inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, afite uburambe burenga imyaka 15 mu rwego rw'ubwubatsi n'imishinga y'iterambere, ndetse akaba n'umunyamuryango w'urwego mpuzamahanga rw'abakemurampaka ari rwo n'ubundi Chartered Institute of Arbitrators. Yize ibijyanye n'ubwubatsi muri kaminuza, aho yarangije amasomo afite amanota ya mbere
muri kaminuza y'u Rwanda. Yize icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Oklahoma Christian University, mu gihe icya kabiri cya kaminuza mu gihe icya kabiri cya kaminuza yakize muri kaminuza y'u Rwanda. Zingiro Arimandi wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, yari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG, aho yageze ku wa 4 Nzeri 2023. Arimandi Zingiro yagizwe umuyobozi mukuru wa REG avuye ku kuba umuyobozi wa sosiyete ishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi yari yaratangiye kuyobora muri 2020 ya. Uyu mugabo yasimbuwe na Byiringiro Maximiline wagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Muri Minifura kandi hinjiyemo Colonel Bizimungu Claudie, nawe wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Muri 2022 Colonel Bizimungu yari yaragizwe umuyobozi wungirije Engineer Command, n'ubundi n'urwego rushinzwe ibikorwa remezo mu ngabo z'u Rwanda. Colonel Bizimungu numwe rero mubare baragiye mu butumwa bw'ingabo z'u Rwanda zagiye gufasha Jamaica kubaka ibikorwa remezo byasenywe n'ibiza. Undi rero winjiye muri Goverinoma y'u Rwanda atarayisanzwemo ni Kajangwe Marie Antoine wagizwe Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Prudence Sebahizi. Kuva muri Kanama ahubwo muri 2024 Kajangwe nibwo yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari muri Minicom. Umwanya w'umunyamabanga uhoraho wahawe Tuyishimire Chantal, nawo ni umwanya w'ingenzi cyane. Ziminduka kandi zasize Uwizeye n'ubundi Judith ari we ugizwe Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo asimbuye Ambasaderi Christine Nkurikiyinka. Muri Goverinoma nshya rero yatangajwe muri Nyakanga 2025, Judith Uwizeye yari yaragizwe Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika. Minisiteri y'abakozi ba leta si ubwa mbere ayiyoboye, kuko no muri 2014 kugeza 2017 yari yaragizwe Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Yize amategeko mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, arangiza muri 2006 ndetse ahita akomereza mu cyiciro cya gatatu muri Kaminuza ya Groningen, aho yize ibyerekeye ubukungu mpuzamahanga n'amategeko yerekeye ubucuruzi, International Economic and Business Law. Kuva 2006 kandi Uwizeye yatangiye kwigisha mu ishami ry'amategeko rya Kaminuza y'u Rwanda. Lieutenant General Retired Karenzi Karake nawe yagizwe Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'abaturage y'Ubushinwa. Major General Bayingana Emmanuel agirwa Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Israel. Colonel Retired Ruhunga Genoti yagizwe Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye, mu gihe Ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagizwe Ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Ni mu gihe Kanyonga Louise yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS, Umurungi Michel agirwa umuyobozi mukuru wungirije unashinzwe ishoramari mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Rero nkuko uzumva iziminduka mu by'ukuri zirakomeye cyane, kuko iziminduka byizewe ko zizasiga byibuze hari icyizere cy'uko byinshi mu byari byaradindiye nk'imishinga n'ibindi bitandukanye bizasubira ku murongo. Amafaranga n'ubundi leta yahombaga biturutse ahanini muri Minisiteri y'ibikorwa remezo akabasha kugaruka. Muri make iziminduka zari zikenewe nk'uko n'ubundi bigaragara. Reka rero dusubikira ahangaha, ni byinshi twagarukaho n'ubundi kuri izi nshingano, ariko ndakeka iby'ingenzi twabikomojeho. nta mpamvu rero yo kugutindira cyangwa se kugutwarira umwanya. Amakuru y'ingenzi rwose nayo ngayo twayakugejeho mu buryo burambuye. Reka rero dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye nakagaruka. Komeza wowe ube hafi, ndetse niba utarakora kuri subscribe uyikandeho ukande no kukazogera. Ndagushimiye cyane.